Nagaliang jung kaseng ila de ai gi jing tho jing mot sarkar da jing kolong I ba kuntirang ba da interview ko ka house ngina khmi renti ba sarkar kan mara kanunu ka anje ka ban yada ban kentiu ni kita dari muluk sampai ba pai ba ne ka amendment du ni ka ak ka wara ka sarkar kita di basuli lam ki cakap kita di ikiran du pangkal jing wara ka ni gi ban kentiu ba jala ban pli da jing khang ka ma jam na ga jing kli ma kwa bu sampai kolam ba di panjin kan sarkar ka angot ki samla ka sing bio kam yo jam ki cement plan ba dan ba ko jala ju jimun toy ba kom ka jala ngai jimun toy ki trai ju ba kayo dan agariang kita sing hak pasai ba kene ka anje pendam panam dilam cakap puta ju beri terap bangin kuat kena toan ki ban benda ri kuat kena toan ki ban ya dah binang kemi lenti ki no toan ki mara ki an ki bala bantai bala banjarap sa ka jelah ndai kumbolong mata ki bara bet ki an nu ban le kam bi an ba mat fi pej ha kene iru ba an panyat betang katu kan ngut ki beri bat nam don menu bala ban ujur ki ka an iu bukum kata kam dai su ka an ban kentiu ban yada ja beri ka an ban dilam ban panyat su kerja kentiu jadi lo kata kan ngrem nak yang seng taksi kum kadak ni wan ban sgo ta ni cari kuat ban tur ba chu sedai dari gidang ya kanti berjanjai lah sarkar ka yang sedek kulut yang sap nanti ki je persno nak kalian persen ngan sesim lat di koi pat senjam ki siban wan dan ba mangap mo ga keren tu menteri bagi DP ba sinde bantu kelar lagi ni ka kaju ke jelah bisa bantu kelar pak kata gila keren lepas saya andai tampui menteri seborok menteri sarkar tiba kuat songrel pelat yang sangen aja kerja sepang nanti ram kaki su kadon hakeleng jong pri nutrap bat ni di tangkawai ke thmei nimi tangkawai tolong tagi ong nadu bami pasap kajengkren menteri sarkar wadai negara parti UDP wong baki af saja ni kuat mengkeliki manu kita af saja wanam persang ya keban penkarya kerja menteri ngilan ka hok ban tersulat hanu sakaru namdon menu kelak ban khang ya ki su hanu sakaru apa ngiyang persa anu ke jengma ku ap ya kerja untuk grup kan orang ni lo KLP ka hadu menta KLP ngan ya keren su uskum no ka sarkar kalah pas anu ajar khendai ri kumta gari dengan baik ba ka song akti jong sarkar dia imat kumakilik sa Delhi ki bakim ya keren pang KLP ya keren song tira ni ngar keren sarkar la keren syair ba kata kalai sepak keluar buat sarkar dia kadap ai nam tak nasional direct hilpan khaino pan na kai tak kuat masih tak ibai lagi ini banyak dan kat bagi an kanun ke 4 biang ni kuat material viral wajah ka an adon dupa ka MRC ina dupa arja ka andero I kuset senduk sa du mata tengi keran sukum tementa ka rai ni lo yen sapet sesengap tu ka bami nang ni ba ni dang pak video government ki dang pak ni sapet kai ki jadi ka jeng hak kan wo sini long scrap no gani ki sepet ai bade menyakin sekmat